Još je jedno mjesto dobre hrane u Zaprešiću koje smo pronašli za vas, a to je restoran Dva potoka. Ovaj restoran ima tradiciju gotovo 25 godina i stekao je brojne stalne goste. U kapacitetu od oko 80 ljudi brojni su odlučili svoja slavlja proslaviti upravo u restoranu Dva potoka. Od predjela do deserta sve su ovdje tradicionalna domaća hrvatska jela, kao što su sir i vrhnje, štrukli, slatki i slani, juhe kao zagorska, goveđa ili juha od rajčice. Od deserata izdvajamo domaće štrudle, palačinke Dva potoka i slično. Gulaš Dva potoka gosti naprosto obožavaju, a radi se od mesa divljači. U dodatnom sadržaju, osim jela, tu je igralište za djecu, potom stolni tenis, mali nogomet, tobogani, klackalice, ali i mali domaći zoološki vrt koji je udomio patkice, kokice, purice, zečeve, golubove, jelene, konje i koze, uglavnom raj za vašu djecu. Iskoristite ove lijepe jesenske dane, dođite na fini domaći ručak, a dječica neka uživaju u prirodi i sa životinjama. Restoran Dva potoka vas čeka.